Football Titi part zanga somkwa pathum na ngai thavele don ta ila France forward Antoine Griezmann hian fa pali aneita a fanau pangber hi kum inju ni songpanga a mani lok khan apiang ani Football Titi video masalama te khan kan soito angin Griezmann a fa piang masa pathum te hi an pian ni le thla ain ang veka April ni ria da vek an pianga a masaber hi April ni ria sang ni somparuka piangin adot tu April ni ria sang ni sompakwa apianga apathumna April ni ria sang ni somni pakhada apiang velea magve angreng dewani apalina eroin a u te hnung zui talovin jun ni sompanga a apiang ta ani a hau mai theya ma se adang dai angreng e maya soima saka kan nei ani English club Crystal Palace sian France club Lyon nen nei tu anin trom awangin season thara European competition khel thei an ni na an mangtang kai theilo mai thei ti kan soito kha hetiang hi an din mun ani awangin club nei tu John Textor hian ashal mai atul ni in soithin ania ashal ngei don ni point alang ta zel tuna hian New York Jets nei tu Udi Johnson an Crystal Palace FC hi leitumin ador meka anin dorna po athuk zel ni in tarlan ani English Premier League club hi Paul Magdalena somkwa velin alei arin omni in antar langa anin lei ngei po arin om Crystal Palace and FA Cup an champion awang khan season thara Europa League an khel theido na nei tu thar an nei phe chuan harsanna an nei lawang nei tu thar an nei lo ero chuan UEFA dana tang chuan Europa League khel theilo tur an ne English Premier League club Manchester City chuan Paul Magdalena khat aya tam an choya sum an choi chan chu English Premier League season liam ta a match an khela match tran don le second half tran le don anga te hun an khoral tamwang ani Manchester Derby a pheika chuan minute ni le second somni pali la in hun an ti khotlai Premier League in an tarlan danin Manchester City hian shrem an ni na hi an poma ngai dam an dil thu an tarlang telbok Pep Guardiola po in team talk reilo zok nei an tumtur thu alo soito ni kha football match reng hi hun bi ruah mana khel vekania in khel tran hun pia lama khel muala lu hun le chwa hun te activity engkima hian hun bi ruah manania chung chu bopel lo tura in nam hnoi zong te an tran rual that atul thin ani Emiliano Martinez Argentina goalkeeper tha hian FIFA World Cup sang ni somni pania anram a champion puina konga final match last minute ti theitoa safe ro puilutuk anei Randall Kolo muani pet gol ngei tura ngai to adan sakhan ama a ngong anei len thu ti hian soya kha thilawang khan thlathum chung zet chu zana mu tha theilovin ka om mi te khan awa thavele tin an soimaya nie adik ma se khamitum khan gol chua tangatila ti hian ka ngai tuana alwa renga khatiang thil kha tonnon le ka du lawa ngai tuana a omnon fo atan po ka du lo shrim FIFA World Cup a zonin champion ta ila chuta chuan ka du to kang international football ka chau salang atiani kha safe ro pui ta kha football khovela hian athi to don lawa soi ani fo to a alani fo zelin arin om boka khamitum khan gol tangat sela football history tuna omsa lian tham tak hi adang lam don ti phadrua lawa chiang ani chu chuan kha safe kha aro puizia ahlut big zia atifia hle ome FIFA hian football choisan atumna a ma alak mekna hian ruah man na sang asiam thina then khat phe chuan soiselte akai thin boka ma se tun thleng hian khovel puma football khai khom tulian ber alani zela athil ti theina po asang hle kumina FIFA Club World Cup khelmeka po hian team tel antipunga soisel nakara ankal tlangpui in khel en tu lama hlut tok lovin langma sela anruah manna ankal tlangpui zela anmani ngei point an be se angin boruak nei lian tari lo ma sela nungtol antum der lo tuna hian FIFA Club World Cup sang ni somni pakwa a nei tura team tel ti pun lea team somli pariat lai tel tir an tu ni in tarlan aum le tadera tuntuma hian club lian tak in lan lo anom nuala hetiang anga club lian le langsar pui in lan lo anom tam lo na turin FIFA hian team tel zati tama hui khom kim le zual atum ni in alang chumi pialama USA a bok hian in elna khel le anril ruk ni te po in tarlan ane amaero chu hei hi thuleng alan ria
official announcement engma ala omlova FIFA ro manna nei rel ru ani berang chu ma se hetiang hi atakram achang du khop maya ngai ven po a hlo ang reng viau football khovela khaikhin hlober Messi le Ronaldo te chungchang hi chuan ngai ven a hlo lo tak tak theilova an mani ngeina an kar chungchang an soi phei hi chuan soizui a hlo nge tu naya po Messi jok hian Ronaldo nen an kar chungchanga zona adon ti hian achanga ani nena kanin elna hi chu khelmuala ania kan pahni hian kan team ve tan englai point engtik huna po acha theyang bera khelzel kan du ma se engkim hi ama ang thawin khelmuala zel ani chumi pialama chuan mi pa ngai ve mai kan ni thian kan ni lova achan chu hun kan mangdun ngai tlat lovani ma se inza ton na ero kan in trom thil ani thung a kheriara a hlotlin na zongzong awang hian ka ngai sanga lotling tura a bezel na te po hi ngai san om takani achan chu in elna level sang ber ala ma chon zel hemia hian makti tur po aom lova thil pa ngai ani thil om dan tu reng po ani ati ani Messi hian Ronaldo hi a career a thlir saka ro pui ati in angai sang ti po azep lova anin zaton le thu soi bokin a chelamin engkong ma in a soi zui lova an pahni kar po khelmuala zel chaw ani thu soin khelmual pon lam boruaka acheng ve fak lauti a hria thiam thei boka khelmual pon lama phei chuan mani inda sanbik na po nei chuang lovin mipa ngaya ain chiara ama ain chiarang thawin Ronaldo po khelmual pona chuan mipa ngai angin angai ti alanga chubaka chuan tu po ni sela ngai san tur omi chu angai sang ve mai thin ni point alang elpuite ngai sang theilo angchi ani lauti achiang lebok ome nizan le tuk ina te khan FIFA Club World Cup in elna khel chhun zomania heta hian Brazilian club Palmeiras chuan African club tha Al Ahly semi final nea stadiuma mi singthum sanga za somsari pakwa pungkho ma in khela hian Palmeiras ya minisomli pakwana man shuaya golkhung tu ero Al Ahly player Wesam Abu Ali ni in ani hian on goal anayani heminu minisom nga pakwana Palmeiras Stan Lopez chuan an goal ni na akhungani Seattle Sounders le Atletico Madrid in machona goali aluta mi singa sang khatzaruk somthum paruk ma in khela hian Atletico Madrid hian minisom pakhana Pablo Barrios mangin man shuaya minute somli pasarina Belgium midfielder Axel Witsel mangin an khung bellea sinhi fai man hroin hu hian goal khat an chua thunga Sounders Stan Alberto Snack chuan minisom ngana an sipura su then ma se minisom nga pangana Madrid club hian Pablo Barrios mangin an khung bellea golthum gol khatin an chakzui ta ani UEFA Champions League champion PSG in Atletico Madrid an sop nuwa an match ni na Brazil club tha Botafogo an machona mi singa sangthum zaruk somkwa pakwa pun khom na ma a hian PSG hi sikhat final klom golom chun hi mini somthum paruk na a kumsom ni palimi Igor Jesus sakhung ania Botafogo hian he match a hian bolan changtlem leya PSG hian in khel thununin position po za somsari pali point paruk layan neya Brazil club hian bolan changve manglova goal shot po PSG hian tumsom paruk lai nein Botafogo hian tumli chawan neya ma se Brazil club hian ahluber goal nein point thum hlo chuak zoga an tanga an hlotling zok ani Inter Miami le FC Porto in machon mi sing thum sang khat zasari somriat pathumin ahmuna an ena he mecha hian goal thum lutin Portuguese club tha FC Porto hian minute riatna Samu Okehawa penalty goal mangin ma an shuaya first half Porto hian sikhat fine ma hroi ma sela second half Inter Miami hian an le thala minute somli pasarina Segovia mangin an sipuran su ta minute somnga palina Lionel Messi free kick goal moi tak mangin Inter Miami hian an goal ni na an khunga goal ni goal khatin an chakzui ta ani in khelzua Porto cochin Messi khan danglamna asiama Messi laka khan kan tlomani Inter Miami laka nilovin ti in asoya Messi awanga tloma ain ngai thu asoi FC Porto hi kumza somthum pakhata upa ni to in European club lunber te zingami annia Inter Miami ero kumsom po latling lawanni ma se Inter Miami hian FIFA Club World Cup in elna a an chakma sakber tong turin kumza chuanga upa FC Porto hian nea antan hun chin chiat lak tak niin FIFA Club World Cup an chakna ma saber ani awangin me lungthar ani
he matcha Inter Miami changna gol khung tu Lionel Messi hi he matcha hian a khel thaleya ti hian Inter Miami tan gol somnga a khung tling ta der ani Messi hian a career a club tan match zakwa som pali khel toin gol zasari somnga pali a khunga assist zathum somni paruk nei talin ramle club tan bel khomin match sang khat za pasari a khel tling ta boka gol zaria somruk paruk khungin assist zathum somriat pali aneya match sang khat za pasari atang hian goal contribution hi sang khat zani somnga anei tling ta a football khovela ani aya goal contribution nei tam an om lavani free kick atanga goal a khung le ta ka wang hian free kick goal somruk pariat lai anei tling ta a Messi hian kum sang ni som atanga chiarin penalty goal ain free kick goal anei tam to zok ani Messi hian kum sang ni som ni pathum ni puilai khan Inter Miami hi azoma Inter Miami lam hian antifu hle match somruk pakhat khel toin goal somnga a khung tling der to a Inter Miami ta na goal khung tamber ani na abel cha ta zel European team thapa ngai laka po goal a khung thei ti lan tirin Porto laka an changna goal a khung ania Messi theina lasan zia alang chiang thar lea ngai ani FIFA Club World Cup in Elna hian Messi hian goal ruk khung toin Gareth Bale le Benzema tenen an goal khung ain zata tluk lau pakhat chau naiin chu Cristiano Ronaldo ania ani hian goal sari a khung towa Messi hian Ronaldo record hi khum thei don takmo in khel result dangle zanin in khel turte kan soi main zona chana lama lut le talokila football Titi part zanga somkwa panina comment section a zona omthin FIFA Club World Cup khelmeka club 10 khat in lan chan kan chana kha khata khan European Club Big chau zona omthina wangin European Club Big te chau kan soya khomol pui dang kan hamtel lem lawani kha ma se khomol pui dang club te chungchanga zona omin abikin Brazilian club pali an tho chante kan hrechiang lo tlang ni in alanga soifia talokila FIFA Club World Cup kum ina khela hian club samthum pani anin ela kalphung thar manga hein elna an khelma sakber ni in chuta chuan AFC nuaya Asia khomol pui atangin tina ni ber chu team pali antela CAF Africa atang hian team pali vek antela CONCACAF atangin team pali bok antela OFC atangin team pakhat antela in elna thleng tu USA in team pakhat an tho thei boka UEFA in team som pani lai an tho thunga Europe Big UEFA Big hi chu football Titi par changa somkwa pani na khan team an tho dan kim chang kan soi to kha ring ta ila CONMEBOL South America lam hian team paruk an tho theya anni hi Europe ti lova team tho tamberan nia team an tho paruk zinga pali hi Brazil club te anni Europa chuan ram khata tangin team tel theizat pani ain an tam thiang lova chuwangin English Premier League club atang poin Chelsea le Manchester City te chau antela Champions League a an champion wang ani South America hian FIFA Club World Cup khel thei tur hi FIFA in dan asiama achuan tir dana chuan CONMEBOL atangin club paruk antelanga chuta chuan CONMEBOL Copa Libertadores champion team te kumsani somni pakhat atanga sangni somni pali thlenga champion team te baka club ranking be chana kumsangni somni pakhat atanga sangni somni pali chunga rankinga sang team pani te antelang ti ania South America a an Champions League Copa Libertadores a hian sangni somni pakhat atanga sangni somni pali thlengin Brazil club vek an championa chuwang chuan chung club champion team pali Palmeiras Botafogo Flamengo le Fluminense te chuan khomol pui champion ani awangin FIFA Club World Cup in elna hi an khelani ti chuan River Plate le Boca Juniors te Argentina club tha pani te hi club ranking kaltangin hein elna khel tura in petling te an ni vele ta boka chuwang chuan Brazil hian club pali an tho thei hrim lam ni lovin South America khomol pui champion team pali lai an nei wang zokin Brazil atangin team pali an tel ti na ani hriat ve hrimma khomol pui champion an ni awanga tuntumin elna FIFA Club World Cup in elna khel hi team som panga an oma chung te chu CAF Africa lam Champions League champion team Al Ahly le Wydad te an nia AFC Champions League Asian Champions League champion team Al Hilal Orowa Red Diamonds le Al Ain te an nia UEFA Champions League champion Chelsea Real Madrid le Manchester City te an nia CONCACAF Champions Cup champion
Monterrey le Seattle Sounders baka Pachuca Mexican club te hian nia CONMEBOL Libertadores South American Champions League champion team Palmeiras Flamengo Fluminense Botafogo te an ni le a tichuan club ranking kan ti khomol pui tuam tu Confederation ina club ranking asiam kaltlanga hein elna khel hi anom boka chungte chu club som panga vek ni in Bayern Munich PSG Inter Milan Porto Benfica Borussia Dortmund Juventus Atletico Madrid Salzburg Auckland City Ulsan HD ES Tunis Mamelodi Sundowns River Plate le Boca Juniors te an nia in elna thleng tu USA atangin in elna thlen mana kwata pakhat an nei hi Inter Miami in an changa play in kaltlanga in petling Los Angeles FC US club anom telbok ani nizana in elna dang khel chun zoma European Under-19 Championship a Romania in sithum fain Denmark an nea Spain in singa fain Montenegro an sop ani zanina in elna sang khel chun zom le turania chungzinga chuan European Under-19 Championship a hian darsom le chan veya Netherlands le England anin machonanga Norway le Germany anin machon don boka FIFA Club World Cup a hian dar kwa le chan veya Benfica le Auckland City anin machonanga darsom pakhat le chan veya Flamengo le Chelsea in machonin jingdar thum le chan veya Los Angeles le ES Tunis te anin machonanga jingdaruk le chan veya Bayern Munich le Argentine club tha Boca Juniors te anin machon don ani FIFA Club World Cup in elna tuna an khelto china hian Group A atangin knockout round in petling an lawm lova Palmeiras le Inter Miami te hian match an khelma ba ka point khat an hlo chuak ani ero chuan ram sangjok anin langkai theidon ani Group B atang hian Botafogo hi ram sangjok in pet kai turin an din mun a thal leya ma se Atletico Madrid an lam chon don awangin an din mun hi ala chiang big lova engti ma Group B atang hian ram sangjok in pet kai an lawm lovani chutiangin group dang zonga tang point ram sangjok in pet kai an la om lovani Under-19 European Championship a ero Group A in group round an khel zo towa Spain le Romania in ram sangjok in langkai in Denmark le Montenegro an tla Group B atangin Netherlands hi ram sangjok in pet kai chiang to an nia England Norway le Germany te hian beisei an la nei veka an jinga team pakhat hian knockout round anin langkai dona zanina hian anin chingfel don ani transfer thuleng lam hoita ila Crystal Palace chuan defender laklu tumin sporting player tha Usman Diamonde an beisei meka kumsom ni pakhat mi hi center back ni in Palace in an tlar hnung thom sangna turin laklu an tum meka Crystal Palace captain an center back ni bok ma ge hi Liverpool le club dangin laklu an tum mek ni in tarlan ania chuwang chun Palace hian talboi phalo turin ge hi achuak ani point ahmun ruak no kha na tha nei turin ma an lamek ani Barcelona chon Atletico Madrid atangin Spanish forward Nico Williams an la lut nai ta leya mimal thila in remna an nei pui towa kumruk dai contract an zia pui don a release clause Paul Magdalene somnga pathum euro poisa a euro Magdalene somruk pani mangin Barca hian layan tuma hemi chungchanga hian ma lamekin contract an ziak nai ta le German club Leverkusen chuan Liverpool atangin Jarel Kwansa laklu an tuma an hlotling ngei do ni point alanga Liverpool in Leverkusen playmaker Florian Wirtz laklu an tumna konga amana Kwansa hi Leverkusen hian an beisei tela ma se Liverpool in an phalbik lova transfer ranin an kalpui ani Liverpool hian Kwansa hi shal an tum ran lova ma se ama thutlungna dain ama hian Leverkusen hi pan adu ni in alanga red hian mun poimo an pek theilo awangin Kwansa hian player poimo jok ani theina tur lampan mai hi athang ni in alang English champion Liverpool defender dang Ibrahima Konate po contract thar alajia lo awangin adin mun nget lawa ngayania kum khat dai chau contract anei to awangin chuak theidin muna ading Liverpool hian contract anja pui theilo chuan free transfer a chan ain man nein tu ni puilai hian an shal du jok mai theya joy kome samhalam hun po ala chiang lawa Liverpool hian an nei sa an chan ve nual theya nasa joka team in sing sa theidin muna anding mek ani Darwin Nunez po hi Napoli in an beisei meka achua ngei arin omboka Paul Magdalene somli mantal ni tura ngai ani awangin sumsiam nan red chian an man arin oma player leina atana sumtam tak an man khu then tu atan atangkai phak tura ngai ania Federico Chiesa po Italy lama kirle tura ngai ani mek boka chubaka chuan Harvey Elliott po
chuak thei tur zinga ngai ane heti la hian German playmaker Florian Wirtz Liverpool ina an lak lu tur hi adin hmun achiang thokhat towa aman po tam takani Paul Magdadue zachuang mandai ania he baka hian anu le pa ten Paul Magdadue riat point paruk antel vedon ni poin tarlan ani le zela achan chu Florian Wirtz hian anu le pa te hi agena amanga agent fi atan Paul Magdadue riat point paruk hi anu le pa te hian an lo lep vedon ani hei hi Wirtz teram Germania chanchin burin tlak ber pol built-in atarlang ani BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thlak chunzom ta ila dasan in tarlangin Chelsea chuan Newcastle in laklu antum mek Joe Pedro Brighton atangin laklu antuma Newcastle hian laklu tum hlema sela Chelsea hian makhal thei anin be sei ani Telegraph in tarlangin Chelsea le England player kumsomni pathumi noni madweke chu Arsenal in laklu antum Liverpool equine tarlangin Italian champion Napoli chuan Liverpool atangin Darwin Nunez laklu antuma ma se Liverpool hian tun thlengin Darwin Nunez leidil na anladong lovani Daily Mail in tarlangin Liverpool hian Crystal Palace atangin English defender Mage hi kumsomni palimi laklu antuma an zui mek iNews in tarlangin Manchester United chuan Brentford atangin Brian Mbeumo laklu tumma sela andil na masa suman the chua Brentford lam hian claim anti ni in alanga United hian Mbeumo hi an lalu du taktakani chuan sum tamjok an the chua atul don ni in tarlan ani Telegraph in tarlangin Nottingham Forest chuan Botafogo atangin Brazilian player kumsomni palimi Igor Jesus an striker rin ro laklu antuma chubaga chuan Brazilian defender kumsomni mi Jerkun ha hi laklu antum bok Talksport in tarlangin Sporting le Sweden striker kumsomni pasari mi Victor Gyökeres hian Arsenal le Manchester United atangin somna dong ma sela United ain Arsenal pan hi athlang jok ni in tarlan ani Sky Sports in tarlangin Italian champion Napoli chuan Danish midfielder kumsomni palimi Brighton tana khelmek Matt O'Reilly laklu andua amanatan Paul Magdadue somni panga point paruk the chuakin a khelmek na club Brighton hena deal na an thlen to ani Italian chanchin buten tarlangin Napoli le AC Milan te chuan Liverpool atangin Italian forward kumsomni pasari mi Federico Chiesa laklu antum Liverpool equine tarlangin Everton chuan English centre back Zara Brandwaite contract thar zia puyan tuma kumsomni pahni mi hi club lian then khanne soizom thin an nia hetiang kara hian Everton hian an defender poimo hi Chelsea zel antum ani ESPN in tarlangin Ghanaian midfielder kumsomthum pahni mi Thomas Partey chuan a khelmek na Arsenal hi achua sandon ni in alanga Arsenal a contract hi Juni somthum khleng chau dayania tuna hian contract thar chungchanga inrem na anla nei lova chuwang chuan Arsenal hi chua san ngei tura ngai ani Standard in tarlangin Borussia Dortmund chuan English player kumsomni mi Jamie Gittens hi cheldu hlema sela ama beisei tu Chelsea hi Gittens hian zom adu ni in tarlan ani Give Me Sport in tarlangin Manchester United chuan Atalanta atangin Brazil midfielder kumsomni pangami Ederson laklu du ma sela Ederson lalu turin sum tam tak an se nangaya chu wangin sum sen tam laudan an ngai tua Bayern Munich atangin Portuguese midfielder kumsomni pakomi Joe Palhinha lo na ho thei anin be sei mek ani TBR football in tarlangin Liverpool le England defender kumsomni parian mi Joe Gomez chu Crystal Palace Leeds United le West Ham ten an be sei mek Transfer podcast in tarlangin Slovenian striker kumsomni pahni mi Benjamin Sesko hian RB Leipzig chuasana Arsenal azomani chuan a contracta release clause da tel adu ani Team talk in tarlangin Napoli le Inter Milan te chuan Polish midfielder thangduang takum som pasari mi Rakau tana khelmek Anthony Burkiewicz laklu antuma anin chu mek Italian journalist Fabrizio Romano an tarlangin Liverpool defender Jarell Quansah chuan German club Leverkusen zom aremti yami malthila inremna an nei to ni in atarlanga aman tur chungchanga hian club pahni te hi anin dor meka Paul Magdadue somthumba ka add-on skaltanga impact thei tur anda tel do ni in tarlan ani ole khatichin kha tun truma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile phodro se